India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Donald Trump ulami perthai biang hakikam san perthai hakasngi sajan ban kintho persya yu Presiden Joe Biden bat yakan NATO. Halor ka jing ha Ukraine bat ukno biang ru sa shisen hak bayadai bat ka election usnam arhajar arpo ya ka ba ulaong bakadai ka bala shule tu ha ka jing kran jing u shigit khot ka Republican. Haba ay jing kran ha ka jing yalang Conservative Political Action Conference CPAC ka ba julong man la usnam hakanong ba Orlando, Florida. Uniu Presiden barim ke US ulap penlut por hado prapu hundreu minit ban penken mau biang yaki kentien ki baklempau ki jong u. Hak baula kentho persyaru yaki kinhon kebele persyayu. Hadian beladan ki jing betai ki bejur hanong ba Kiev jong kari Ukraine. Utram la keno ba ke jing hiat khma ke Russia ya kari marjan jong ka halor ke jing telat bor jong Joe Biden bat ulaya ro shi kade ke jing start ba jing shampang u Presiden Vladimir Putin kumba baro ki sngotu. Kene ke jing ja ke besngo shirkai kanum jin dalaja lada om shom lale tu ya ke election jong ni ulaong hapdeng ke jing risa ki pat ba. Kanato ulaong kalalong mark Hong Kong ya kejing start nakadaw bla kerwit ya ka Russia da kejing penjari ha ka jaka ban pinbet bat pin praling khot lingkha ya ka Russia la kumno ha ka rukom perkhan kejing kamdei bu Putin ulong bestart bat bashampang ha ka ba udai shisha bestart ula beteng biang ru dak baong hindai kejing ka bishisha pat kadai bikinong yalam jongi kidai ki ba biet tasngeng hadian chisnam bula jar ngai na kasan hima kajing pedang buram mi utram kelapin mi biang keseng Republican kadang snow tenat hiya uniu Presiden ubasya rai pinram arsen kiladan rui kajing pertajam sesausnam syuk naik kipat ba nong kersan ki babun bat ki belakop di kitupya Make American Great Again ki belong rong saw ki belai thap kti da kabadumok da ki kentien ki bating persya ki kamban ben pat kajing be no ki jili social media ne ki we Kila dan ru kijing keren nak benta kijing la banyak khun biang ya ke election jong usnam arjar arpusau ngilai le ya ka arsen bat ngin sele biang ru ya ka ulakam dak bak penpau bada kijing syarem ke jong u house nam arjar arpau hau Biden kum ujing job wat lau la le ikipat ba bat kin tharai lada unkop ya Biden banyak khun biang sa shisen